Realme je u Tini 19. marta lansirao novu Realme 12 seriju telefona koja pripada srednjoj klasi. Ove godine stvari nisu drastično drugačije od prošlogodišnjih Realme 11 telefona, ali noviteta svakako ima. U prostoru muzeja fondacije Vasilisa i Elize održano je svečano predstavljanje novih telefona gde su mnogobrojni novinari i gosti imali priliku da se detaljnije upoznaju sa telefonima. Nakon kratkog druženja i upoznavanja sa kolegama, pristupili smo dvorani u kojoj smo imali priliku da čujemo Dušana Tomaševića, čoveka koji je zadužen za uspešno poslovanje Realme kompanije u našoj regiji. Njegova prezentacija je pre svega bila fokusirana oko Realme 12 Pro Plus modela koji ove godine dolazi sa moćnim Snapdragon 7S chipsetom druge generacije. Takođe, postavka zadnje kamere kod Realme 12 Pro Plus telefona potpuno drugačija ove godine, te imamo glavnu kameru koja koristi čuveni Sony IMX890 senzor. Međutim, tom postavkom ovaj put dominira 3 puta periskop kamera vrhunskog kvaliteta. Ovo je nešto sasvim novo u mid-range segmentu, te nam je drago da vidimo kako Realme polako pomera granice kada su kamere u pitanju. Dizajn svih Realme 12 telefona nije krucijalno promenjen, ali je osvežen u saradnji sa Olivierom Saveom. On je kućište zadnjih kamera dizajnirao tako da podsjećaju na neke luksuzne analogne ručne satove. Dopada nam se i to što nešto slabije Realme 12 Pro model ne trpi previše po pitanju postavke zadnjih kamera. Umesto 3 puta periskop kamere, tu je telefoto kamera. Dizajn je identičan najmoćnijem modelu, ali je njegov strug nešto tanji i naravno lakše za koji gram. Ono što će možda biti interesantno mnogima je treći Realme 12 Plus model koji trenutno nije dostupan na našem tržištu. U pitanju je najpovoljniji model koji na izgled liči na ostatak Realme 12 serije telefona, ali je ipak drugačiji. Pre svega ima ravan okvir koji podsjeća na one okvire koji se mogu pronaći kod Apple uređaja. Njega možemo očekivati krajem aprila. Ne želimo da govorimo previše o specifikacijama ovih telefona jer već sada možete pogledati detaljne recenzije na našem kanalu. Nema dileme da je Realme uložio ozbiljne napore kako bi isporučio telefone sa sposobnim zadnjim kamerama. Tome ide u prilog informacija o obradi RAW fotografije koja se dešava na Realme 12 Pro telefonu. Kako Dušan ističe, do najbolje fotografije se dolazi obradom RAW fotografije, a za to je potrebna jaka procesorska moć. Otud i razlog zbog čega se kompanija odlučila za moćniji chipset. I za kraj informacija za sve koji čekaju flagship ove kompanije na našim prostorima. Da, početkom juna možemo očekivati Realme GT telefon, najverovatnije 6 Pro model.